روش باش بینرین کورد کنکشن بدل خوشی جارک دن به خدمت و شاد بم ددمی لحف گهاندنا کردان دا. ابوی هیویه که ام کردان بگهین نه که سرحاتی و بویرن لجهان دقامن پیک گهورین داخل شمو جویره جه استودیو دنگ امریکا لواشنطن دی سی دید گلوگ. ده برنامه ایرو دا برسا کردی لترکیا بدیتنا سیر ریبرین پارتیا آشتی و دموکراسی سردان امریکا دکن. سیاست سرک اوباما و کمپینا زیده کرنا باجه لسر ملیونرین امریکی و کولینک زانستی هیوی جبو پتر آوا و خوارنه لأفریکا زیده دیکا و ما راپورتک تایبت جی هیا لسر سالواگر رابیسته یا دست پی کرنا و شانن بزمان کردی لدنگی امریکا لجاری انبری خوابدن رودان گرم لجیهانی حکومت سوری و آلی رکابر هفودن خطا باردکن به تقین ناف باجاران کو بدهان کسته دا هاتین کشتن لدمی کو نتوین اگرتی و روش آوا حکومت خطا باردکن به خمساری جبجه کرنا ریکفتنا آگر بسته دا. امریکا برنویسا بریاره که ددت جواتا تنهی نتوین اگرتی هشداریه ددت تولیان لسر سودان و باشورا سودان دانتن اگر نقشه آشتیا ایکتی آفریقای جیب جه نکنو شر لسر سنوران رانگرن. لگورا ریکفتنکا امریکا و ژاپنی نه هزار مارین سن امریکی ده جگر آوا اوکیناوا یا ژاپنی بین و گوهاستن بو هری مگدن لپاسفیک. ده کمپینا نو هلبجارتنا خدا سروک باراک اوباما نقشه خوا اشکره دکا جبو کم کرنا دالنگیا دراوی لامریکا و ملیونرین امریکی دکا آرمانج بداخوازا زیده کرنا باجه لسر داهاتی وان او دخوازد نقشه بناوی بافت رول وجین تدا. کرتو کرمانج هر ایکی داهاتی وی ساله $1 ملیون پتر بتن ده 3 جوی داهاتی بدت حکومتا فدرال. وتنی تلسن ایکا جوان و حز دکاتن داهاتی خواه دگل امریکیین دی پار بکاتن. زحمت مروف مجادله بکه که دولمندن یکش صدی جخلکن ولات به زحمتی دجین. تلسن ایکا جکو ملکا دولمندن بناوی ملیونرین نشتیمان پرور و پشتوانی لقانون بناوی بافت رول دکاتن او هفبریه دنیف براخوا و بالريفبرا اوفيسا خدا درز دكاتن. دهات من 39 قاطي ليوية او 33.4 صديد دباجي از 24.6 ددم انكو او بريجي 36 صدي جمن بيتر دده. اره دوی باجا لسر ملیونیران کم تربا چونکه هر کسی که دم پتر دده اوه عدالتا. پتر رو نهیکت سر بافت رول پشتی بیلیونیر وارن بافت بر هوی درست کرید نیف برا 17 جسادی یا لسر باجا خوا و 29 جسادی لسر باجا سکرتیر خوا. از باور دکم دوی کسین وکه من بهتر باجی بدن. سروک باراک اوباما دیگل وی هف بیر بو و پیش نیاز دکاتن هر کسی که داهاتی وی ساله که دا $1 ملیون پتر بتن دوید بکیمی 3 جسادی جوی داهاتی بدت حکومتا فدرالی و دی بیجتن نها دمی کارکی وصایا. وارن بافت و ملیاردیر و ملیونرین دی نها 15 جسادی جداهاتی خواه باجی ددن چونکو داهاتی وان جکارداریه. رخنگرین کوماری دیبیجن اف انگاف کارداران دیسز بکتن. سیناتوری اریزونا جان کایل سرکیشیا کوماریان دکر هاتا دنگی ندن قانون بافت رول و گوت افهریشا اوبامایا لسر دولمندا. او باور دکه که دوی حکومت پرتر پره جهنه کسا ورگره تنه چینکو دولمندن حتی اگر بلند کرنا رجه باجه زیان بگینه آبوری. تلسن دیبیجتن افا بنمای عدالتیا و دوید دموکرات جدست ندن. چند روژن جمارکا ریبرین پارتیا آشتی و دموکراسیا کردان لترکیه BDP سردانا امریکا دکن. وان لبنیادی بروکینگز لیره لواشنطن جبو جمارکا امریکی و کردان بحثی پرسا کردی لترکیا دکر. هفکار سروان قاچو لوربو و اف راپورت آماده کریا.
çıkmasını kolaylaştıracaktır. Bi hilkefta hatina şendeya Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP, navenda Brookings ya lêkolînên stratejî li Washington, semînareke berfireh ji bo guftugûkirina kêşeya Kurd li Tirkiye û pirsên girêdayî wê li herêma Rojhilata Navîn li darxist. Bi amadebûna jimareke mezin ji rojnamevan û pisporên Pirsa Kurd, panêlê balkişand ser gelek mijarên girîng. Kesên beşdarî vê semînarê bûn, ev bûn. Siyasetvanên navdar Ahmed Türk, hevserokê BDP Salahettin Demirtaş û hevseroka BDP Gulten Kişinak. Panelistan balkişandin ser girîngiya Pirsa Kurd li Tirkiye û rewşa ku niha welat tê de derbas dibe. Her wisa behsa gelek mijarên din hatin kirin wekî Pirsa PKK û siyaseta hikûmeta Tirkiye hemberî wê. Yaşadığı demokrasiyle ilgili Birê Salahettin Demirtaş balkişand ser siyasetên hikûmeta Tirkiye û da zanîn ku Ankara necediye pirsgirêka Kurd çareser bike. Ji ber ku ew heta niha tund û tujiyê dijî Kurdan bikartîne. Biz demokrasiyi şiddetin ilacı olarak Xanim Gulten Kişinak rola jina Kurd li nav Partiya BDP anî zimanî. Her wiha wê balkişand ser zimanê Kurdî û got nakeve seriyan ku di sed sala 21 de zimanek were qedexe kirin. Kimlikler, azınlıklar, inan... Birêz Ahmed Türk jî bi kurahî rewşa siyasî li Tirkiye şirove kir. Wî got pirsa demokrasiyê ne tenê ji bo Kurdan e, belê ji bo hemû hemalatiyên Tirkiyeyê. Hin kesên beşdar jî ev nerîna wan bû. Ev tişt rastiyekî hevdîtin, diyalog û axaftin navbera dewleta Tirkiye û rêxistinê Kurda de êdî rastiyeke, va rastiyê êdî nikar bê dorpêşkirin. Panel bi beşê pirs û bersivan bidawî bû. Bi hatina vê şanda Kurdî bo Washington wiha diyar dibe ku pirsgirêka Kurd li Tirkiye ketiye qasteke navneteweyî. Hinek çavdêr jî dibêjin ku Amerîka niha girîngiyê dide pirsa Kurd ji ber ku ew baş dizane rojhilata navîn hemû di qonaxa guhertinê de derbas dibe. Sîrwan Quço, dengê Amerîka, Washington. Bînerên Kurd Connection li hev gihandina Kurdan jî bîr nekin me raportek taybet heye li ser bîreweriya 20 salan li ser destpêkirina bernama Kurdî lê dengê Amerîka. Lêberî wêne vekolînek zanistî nuh diyar diketin ku li Efrîka sarincên zêdemezinên ava jêrert hene. Hîviya jiyanek baştir dide bi milyonan Efrîkiyên têr ava paqij ji bo vexwarinê neyî. Zana texmîn dikin 300 milyon kes li Efrîka têr ava vexwarinê bi dest wan nakevitin. Lê demekî guhertina jîngehê pêşbîniya baranên demiyên kêmtir diketin. Lê vekolîna sarincên zêdemezinên jêr erdê kêşwera Efrîka hîviya jiyanek baştir dideta xelkê wê. Em dibêjin jêdereke zêde mezinê ava jêrerd li Efrîqa heye, renga erdê wê dewlemend bike û bêtir xwarinê berhem bîne. Vakolîn texmîn diketin 66,000 kilometrên şeşgoşeyên ava jêrerd li Efrîka hene, an ku sed care pitir ji ava ser erdê. Nexşeyên Dezgeha Jeolojiya Brîtanî û Zankoya Londonê diyar dikin, ew sarinc pitir li Lîbya, Cezayir, Misr û Sudanê hene. Ev qederê mezin yê jêderên ava jêrerd li gelek cihan heye. Ev dê berhemanîna xwarinê zêde bike û hişkayê kêm bike. Ew vekolînên zanistî pêşbîn dikin welatên bêaf renga li ser deryayên avê bin bi kuriya bi dehan metra. Niha 5 ji sedê ji çandiniya Efrîka bi avdanê ye û zana pêşbîn dikin daxwaza avê dê zêdetir bitin digel zêdebûna serhejmêriya xelkê. Ajansên alîkariya hûjdariyê didin ji pirsgirêkeka mezina xwarinê lê Niger û li Malî û kêm avî egera wê ye. Lê pisyar ew e kolana bîrên avê û derînana wê ava zana pêşbîn dikin dê çareserî be, em hêvî dikin pêşbîniya wan rast be û li demekî zû xelkê Efrîka êdî têr ava vexwarinê hebe. Belê gelî bîneran lê roja 25 meha çar Nîsana sala 1992 an ku berî 20 salan dengê Amerîka lêre li Washington dest bi weşana bi zimanê Kurdî kir. Divan 20 salan de VOA Kurdiş qonaxên giring derbas kirin û roj bi roj digel rûdana bû. Îro roj pişka Kurdiya dengê Amerîka sê demijmêran tê weşandin. Êk ji wan li van roja li ser satelayta hat birt tê dîtin û bihîstin.
ديفيد أنصر بريفابري دنجي أمريكا بيشنيازا وشانا برنامج راديوي بفي أواي كرد. پیرۆزبایی لە هەمووان دەکەم بە بۆنەی ئەو 20 ساڵە بە بەهایی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا و ئەو کاریگەریە بەهێزەی لە ناو گەلی کووردا هەیەی لە وڵاتانەی تیایدا دەژین بۆ خۆم پشتیوانیەکی زۆری بەشی کوردی دەکەم و زۆریش خۆشحاڵم بەوەی پەخشی ڕادیۆی بەشی کوردی لە ڕێی تەلەڤیزیۆنەوە بڵاو دەکرێتەوە بۆ هیوایی لە ڕێی ئەم میدیانوەیەوە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا بگاتە خەڵکی زیاتر. پیرۆزباییم لە کارکردنی پێکەوەییتانە بۆ گەیاندنی بەشی کوردی بەم ئاستە و لەمەش گرنگتر ئەوەیە بچینە قۆناغێکی ترەوە قۆناغی داهاتوو فلیمی ڤیدیۆیی زیاترە بۆ هیوایی بتوانرێ زیاتر و زیاتریش بکرێ. ji bilî setelayîtê bernamê dengê Amerîka li ser pêlên navinciyên radyoyê û yên FM jî têne weşandin. جهه سربلندیه با من کلوان 20 سالان اکمون جه کارمدت بشکا کردی و شیام حتی که از شی خدمت و گهداران بکن هیوی دارم هر دم گهداری لبرنامه ما بکن و سردان مال پرت مشی بکن و ما جه پیشنیار و تیمت خود ببار نکن گلک سپاس تشتی گرینگ اوه ده خلق گوه خورده ده دنگ امریکا کما گوتی چکی بیلایانه و بارد کنه تشتی تا بلاف کنه جی راستیو بوهای برهنده يعني فرق ديال دزجه ديال الراجع عندنا وبهال بالوقت ما داس بكريم 15 دقيقة يلا كيم بي بشتنجي زدا بي ما برنامج زدا كرن برنامج جدا ما زدا كرن ام ديال روشن بيرون بي سفانت كرد و سترام بيجا خفتين لهم بارچا لأوروبا دنگی امریکا دو مالپرهنه ایگ به زراوای کرمانجی به تیپین لاتینی و یه دنجی به زراوای سورانی به تیپین عربی. پشکا کردی لدنگی امریکا هر دم دگل شیوه نوی راگهاندنو پیوندین جواکیه. بینر و گهدار دکارن آگهداری برنامه کردی بنج واشنطن بریکا فیسبوک و تویتری. و جمارەکە کارمەندان بلۆکێن تایبەتێن خۆشی هەنا بۆ بەڵاوەکردنا بیر و باوەڕین خوا لەسەر پرسین جیهانی. ئەمجا لە بیرەوەریین دەنگی ئەمریکا یان لە هەر بیرەوەریین کووردا لێرە لە دەنگی ئەمریکا ئەم شاهیا دەکرێت. ئیرۆ ئەو شاهیەیە. شاهیا بیرەوەریا 20 ساڵیە دەنگی ئەمریکایە هەلبەت شاهیژی گەلک جاران بخواردنی و دەبینن خواردنە لە دەستی مەدا خواردن کوردینە بریانی و دۆڵما کەفتە ڕەنگێن خواردن. بەلی بینەرین کورد کونەکشن گەلک بابەت هەنا ئەم حەز دکن دگەلوا پارڤە بکن لێ نەها دەمێ بەرنامەمە گەلکی کورتە ئەم بوێ هیڤیەینە لە پاشە ڕۆژێک نێزیک مە پتر دەرفەت هەبن لە ئیرۆ ئەزێتی بینیا بینەرێکی خوا وەرگرم کاک شاهین سوڕەکلی کاک شاهین دی ئیمێلێکی دەشمەڕە گوتیە کارێوە گەلێکی باش و سودمەندە لێ بێگومان ئەوەی پتر سودمەند بتن ئەگەر دەمیدا دەما گەرمبوونە نوچەیاندا بێت ڕاگەهاندن و بێت ڕێکردن ژێ بینەرانڕە ئەم گەلێک سوپاسیەتە دکن و بینەران هەتا جارێک دن دەدەمێ لە هەف گەهاندنا کورداندا هیڤیا ژیانێک ساغڵەم و بە ئاشتی ژوارە دخوازم.